söndü jigitlerim, sulu kızday gelinlerim. Kele jatkan Noruz menen, kuttu bolsun ırım dedim. Noruz mayram, ırıs mayram, babalardan muras mayram. Ak kalpakçam kırgız mayram, Noruz mayram bu mayram. Noruz mayram, ırıs mayram, babalardan muras mayram. Ak kalpakçam kırgız mayram, Noruz mayram bu mayram. Tutulanlar, atalar, apalar, baykeler, cengeler, eceler, jezeler, hoş geldinizler. Kolça baldaklarınız. Sizler için dayardalgan büyükün Noruz bayramınızda ululata daroşkamen girip kelsеңiздер. Kol çabalarымен konuklardı. Başlayın bayke, başlarız. Noruz mayram sağamağa, batasın bilsin bizge. Cengiz Ata, bizim aksakalımız. Ey bile kazanana, Noruz mayram sağamağa, batasın bilsin bizge. Kırdırana, Qanday sever murdalar? Avasta, arbalenin kavasta, arçamızdı tütüttük. Umayene ırasta, ırasta. Noruz bayramı, elin sayranı, kut girsin uydu. Noruz bayram sağamağa, batas Cengeler, bilen biraz, yengeler. kırda. Ey bile kazanana, Noruz bayram sağamağa, batas Cengeler, bil. Dansın. İyi vurun. Patenmez ki. Noruz bayram, elin sayranı, kut girsin Cengeler, bilen Noruz bayram sağamağa, batasın bizge. Noruz bayram sağamağa, batasın bizge. Kaynak bileyiz. Bişkek'ten gelen meymanlar. Hem ne oldu? İyi, Karabiyak'tan geldim. Güne, baba bile biraz. Noruz bayram, elin sayranı, kut girsin uydu. Ey bile kazanana, Noruz bayram sağamağa, batasın bilsin bizge. Kırda. Ey bile kazanana, Noruz bayram sağamağa, batasın bilsin bizge. Саламатсыздар, дагы бир жолу кымбаттуу урман аталар, апалар, байкелер, жеңелер, эжелер, жезделер, кош келипсиздер. Дагы бир дасторкон үстүндө бир жакшыга бир көңүлдүү кыйкыруу кол чаап коелучу.
Çok rahmat. Annesi, hürmetli baykeler, apalar. Apalar, gelinde dastarkondan kol sunup, iki oldu boş koyduk da şöyle, tamakların damık pişirdiler. Buna bugün jarklar jayın atıp bizge uşunda manay menen ушундай жакшынакай дасторкон даярдаган ушундай оформление менен орусча айтканда биздин командабызга кол чалып коелучу. Кол чабалар, ошо эле команданын эң улуу апабыз келатат, башчысы. Апа өтө төргөт. Биямен. Мына башчысы. Gene batı ırpayı. Bir ikinci. Dastarkonga. Degişte batı. Oğlanlar bağırın arasında işte öyle. Bunu yapmasan? Yok, bunday yok. Söyleyiversin, size karma bir besin. Karman basan mı? Yok, bunday karmanla değil. Kımbalda tuğanlar arınglardan bugünkü Norus bayramlarını kılıçlayıp arınglardan büyümörde tünçülük olsun, tokşuluk olsun, dastarkonu atmangat olsun, barınglardan baktılуу ömürde sürülüğü kalayımın. Yaşlı halıda olsun, yamandık, Ökönör'dün gölüne geçsin, Akşaltın çölüne geçsin. Bakçan kırgız mayram, Noruz mayram, bu mayram, Noruz mayram. Noruz minin jaz başlanan, ak suyu göze saçlanan kutlu olsun mahabatı, aman olsun asıl başı. Kırgız elin gök örgütün, kelebersin uşul cazı. Noruz mayram, babalardan muras mayram. Hatta bakçan kırgız mayram, Noruz mayram, bu mayram. Noruz mayram, babalardan muras mayram. Hatta bakçan kırgız mayram, Noruz mayram, bu mayram. Hatta bakçan kırgız mayram, Noruz mayram, bu mayram. Noruz mayram, bu mayram. Mana söndü çigitler. Salas. Her beleden kalas. Cezarılıp çöpçü. Celin carılıp sütçü. Torovuz malgat olsun. Kampavuzdan kat olsun. Onda cuma şurusu aman olsun. Ağarıp söversin. Den soğukta balgıla atalar apalar. Şu mayramızı gün sayın mayramda turalı. Yine sürden mü? Salas. Arbadeler kalas. Onda cumaştın cigitler aman olsun. Ödümü versin. Ben günümlük. Elinden saman olsun. Ben soğukta olsun. Kısmattan gel, kalmaya gel. Aman olsun.
Şu ömenin ayranını da kaymıştık. Çok rahmat. Alas. Ar biriden alas dep. Kırgız eline, kırgız jergezine, aylığızga, jortubuzga ardayım ушундай жакшынакай тартыланып турсун, Çok rahmat Umay деген. Анда эмесе урматтуу туугандар, жакшынакай бүгүн эс алалы, жакшынакай бири-бирибиз менен сырдашалы, жакшы күн өткөрөлү. Ал эми урматтуу туугандар, ошону колдоп коштуп, ушуне бүгүнкү командага, бул команданын даярдап аткан бүгүн основной жаштар. Кудай буйрса, мына жаштарыбыз умтулуп, кол бутка таяк болуп биздин моореки майрамыбызды мындан ары улап аткан ушу жаштарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе шатпай тамактана бериңиздер. Азыр биздин Эдил мырзабыз, жигитибиз бир өртесте тартылайт, шаңдыйыр. Шаңдыйыр майрамды баштайлы. Андан кийин Алчоктор башталат, анан өтетте дальше кетебиз, Бир шаңдыйыр өртесте. Бар болгула, бай болгула келиндер. Норус байрамыңызда кутlu olsun, ana şad oturalım. Senin gelin kolumdan ciddilik, sizdir albay cürümü, sizdir albay, sizin mutlu cürümdü, ölçilik. Çok kolayım gözüm, bastırmayın, albaysın kendimden, şaktırmayın. Dura düşün kara göz, dura düşün, sen durmuş sutsam çürüktü. Açı aytan kalpkende anı oydu. Abaysın bay kaçıp karlı açım. Azap buldu ağana, azap buldu. Doktorun gözüm boş durmayın. Bir ağlaysın canımda şarkın oyun. Dura düşün kara göz, dura düşün. Sen durmuş susam çürüktü. Nuruz bayramınızda kutlu olsun. Var oldu sarı konuklar var sarı. Yine kaçmadınız. Olsun şırpıçkan, çıkayım. Çırma alışkan oylarıma, çuklayım. Çırak olup canımın geç gününde. Çırayım bir es tutup, çuklayım. Olayım gözüm, bastırmayım. Bir albaysın canımdan, şoklanmayım. Dura düşün kara göz, dura düşün. Sen durmuş susar çürüktü, durmuş susar çürüktü. Ay bereket var Çok rahmat barbolыңыздар, майрамыңыздар құтты болсын. Майрам улансын. Шаңда отырыңыздар, бар болыңыздар.
Байкелерди, жеңелерди жаш кезек алып барып келели. 70 жылдарга. Жеңиш байке. Атабыз, улубуз, Жеңиш атаң ошондо 70 жылдары жигиттин гүлү болуп турган мезгил атаңы көрүп. Кеттик анда эмесе. Çoğurdan ses yok. Rever koşmasın. Yedi, rever. 18 yaş. Oda dolu bulan beni. Oldu soğandan uçan bu bak beni. Ayrılmay kayda gittin annegi. Adaşı baylığını surat gelin. Adaşı baylığını surat gelin. Bir yolu ayrılmaktan tamsandırgan. Cildetken yaştan evvel şama Cildetken yaştan evvel şama O 8 yaş. Günde gelen senin serin. Olmasın yüreğimin dili Hoş evi düzgünde unutmayma. Öpürgün ömrümde seni Öpürgün ömrümde seni Hoş evi düzgünde unutmayma. Öpürgün kanımda gözünü Öpürgün ömrümde seni Hayranlar 18 yaşı. Atalar, jegeler, baygeler. Buraya seyirci var mı? 18 yaşta, 70 yıllarda. Çok rahmat. Деңиздер, урматтуу туугандар, жогоруда айткандай баарыңыздар кош келипсиздер. Бүгүн жакшынакай маанайда отурабыз, реверди алып коюп. Анан азыр эми кыскача маалымат катарында биздин 1 жылдык маалыматтарыбызды берип коелу. Кылынган нерселер боюнча азыр биздин ушудеки жакшынакай толуктап, тактап, бекемдеп отчетун берип аткан Эмил байкени студияга чакырабыз. Музыканын костасына колдоп алалычы. Кана музыка. Kızım
Çok rahmet. Atan göre araçı. Kayran gara 18 yaş. Emil Bayken'in jurnalı. Bu jurnalda kança yıl boldu je? Sak Baykeniz dayardan bergen. 4 jurnal bergen. Oşo jurnalın bir jurnal mına Jakşnaka bir gün atçot yazılıp kelatat. Sak Bayken'de çoğun rahmet oşonda. Geliniz emi. Assalomu alaykum Jumash. Dün o cemaatı değil oyuncu urpaqtары, ulandılары, bizдің geleceklerimiz. Gelgen Noruz bayramыңармен құттықтап қояйын. Birinci yaxşılıqtan başlayıp, aябай қол чаптыңар, азыр илейсіңар айтканда. Барыңар bayramыңармен құттықтайын, чынден солық uzun ömür. Мен тосымды айтып алайын, қайта шалпаңды бай. Барыңарға чынден солық uzun ömür қалайын. Өріс ақсақалдар, апаларыбыз ардайым аман болсын. Жақсылықтың үстіне жолығайлы. Uyuşturucu komitetine çok rahmet. Aябай sonunda yerden тұрсыңар ушундай заманда. Эмим не дейт? Эми отчетты баштайлы. Отчетқа барыңарға рахмат. Барыңар группаға чыкканда жакшы, сонун активный. Дагы кичине активныйраак болсоңор жакшы болот эле. Обязательно мен кыйкырып көргөндө салышташат. Bir kırganda 3 kişi salata, men 5 kişi salata. Hiç kere meni saylatpay, jakşı jönöp atasыңар. Ekin aytkanda, үйдү кыдыргын деп кыдырбайм деп, азыр цивилизация заманы. Могул жылдын ичиндечи биздин кызлар кайрынан 9 адам өтүп кетти. 9 адамдан эми чогулткандарыбызды айтайын. Мен баары эле жакшы көрөт, бербегендерди айтайынбы? Же айтпай эле коеюн, бербегендерди. Айтайынбы? Эми жана сыякка деп кошпойт, анча айтпай эле коюп берет. Медет кошулуп калды жаңы Акыновчу. Ага тиги ким Эмил төлөп атат баягы 3 атак постоянно жок болуп. Кулбосуна Сагынбек вообще жок. Буларбеги бар, Сагынбеги жок. Постоянно неплательщиктер ошолор. Калдана Фарзумат эми. Кулбосуна Сагынбекти айттым э? Кулбосуна Сагынбекти. Анан кийин Замир Мажиттер жок. Саматта чыгып кетти, Саматта жок. Чыгып кетти. Ошолор такырлы мен келе жатпай эле коеюнбу? Жусупбеков Самат. Анын бербейбин баса. Бербейин деп койгон. Joyim al şart kaylaştı Amerika'da жүрбөйбү. Бирок эми эмесе берет ал, активныйлы. Просто Amerika'da жүрөт алган. Эми Америкага чейин мына улан келди, улан кошулам деди. Боркей уланчы, каякта жүрөт? Кошулам дедиң э? Мындан ары. Бул да сыртта жүргөндө эми. Сыртта жүрсө тукумун тукалабын. Акыры тиги Уш садаканы аттылар сага келем дегенде акыл кызларга келди го. Анан кийин такы төлөбөйт. Чека. Мен атыгы чека төлөбөйт. Так, дальше идем. Азаматы кетти, колбасуну Сагынбекти айттым. Так, Марс нормальный пошел. Договорились. А ким Ниязбеков Эрдис жоголуп кетти 1 жылдан бери. Эми Россияда мында ажана кимде жок төлөбөй калды такыр. Талха дейсиңерби? Талха деп аттыңар эле? Мен ошолор төлөбөй, Алчынбаева Кенжегүл тоже много у тебя минусов. Здравствуйте, ассалам алейкум, рахматуллах. Последний раз ты дала 16-10-го. Халықтың аялына бердің, ошондан бері ал халықтың аялынан дәлі киші өлді дәңгенже. Ана араға айтса, не знаю, где живет деп қойды. Мындан Тельман оңолдай абай. Тельман еличі. Тельман 100% беруді. Жаңағы Алтынбектен бала жақшы бала екен. Еми, айттым е? Кәсіптарды бейшедіп атты. Еми не дейсіңер? Жаңағыларды бермегендер чиіп салайбы тақырылы. Кечкелес минус қылайыр бе? Атақ 64-65 кишіге жетті кеп деп. Анан bir айтарым, мол біздің тұқымда, мен ойлойм ушу, барлы кыздар бу бизде. Бу Марс менен эле, ой, закон менен эле тиги ким эле Самат төлөйт баласы, калган балдары жок.
Самат Байкуш 3 кишиге төлөйт постоянно. Закон молодец мындан. Калгандарын баары балдарын кошпойт. А бул ким жакшы бала экен мамдет. Баарына төлөйт. Сен балаң жетиги айткым келди. Билбейм, шөкө алгаштыра беремишин. Аман кул болсо тиги адели аккелери такчасы. Ай балаң төлөп койсо анда болду, кеттим бакты болду табайын деп. Рахмат эме, жакшы калгандарга баары активный, молодцы. Чоң рахмат. Мындан ары мындан активный болгола. Эми көп болсо бир жылда 9-10 киши өткөн ошого. Кайда болот. Мен зарыл бар да, зарыл. Зарыл сен ушу апаңга мен Дардайга аны эмеси жок дейм банкы. Атак биз 1-2 жол бастан жок. Мен үйдүрбөй калдым. Я. Аток апаң берчи такай. Ушу Байкуш Бурма апага эмет коюнчу качан бастан баарыңар кыргызсыңар эми ушу. Салттарды биз кармайбыз да. Эч ким намус дейт. Ушу Зарыл апа кел деп Байкуш. Зарыл, ой. Бурма апачы, молодец ушу апа. Калганыңар деп коет. Ошол эми. Бул тигинин кайнысы чыгып кетти, мени карап калып атты. Мараттынчы. Жумабеков Мараттын аны иниси төлөбөй калды. Ошол. Ошо менен буякы саны көп сапатты жуктарды ыргытам. Улан кошулдуң ошону. Группага кирдиңби, жумаштардын группасына? Биз только группа менен сүйлөшүп калган. Кызлар кайли эң маданияттуу 7 бригада караганда. Бул сагаттар өн боюнча. Так что эң банктен иштейбиз, укуңарбы? Рахмат. Болду да, чоң рахмат, мына журнал. Аны ойлобогула, элдердин сөз чыгарып алып турсаңбы, аксаңдап 60 чыккан чолтун мени кошпой 100 сом үчүн өлөбү деп. Мен деле кошуп атам. Антип 100 сом анти чыгарбаштыр, өзүнүн акча кошпогонго ошон үчүн чогултаттыр. Просто могу журнал эмеси кетип калыптыр, бар так болуп кетиптир. Мына Кудайга шүгүр. Тартиптүү күч тартиптүү кылат экен журналды делечи. Казаның кайнап турса, тасмалың жайнап турса, чырпыгың чынар болуп, мөмөсүн байлап турса, жаркырап жайна демек, жашоого барга себеп, айткыламындан артык, жумашка эмне керек, айткыламындан артык, адамга эмне керек? Балдарың жумаштар эстүү болсо, ар ишке эттүү болсо, кыз берип келин алсак, Куда сөктеттүү болсо, өзүңдү ханга теңеп, өкүнбөй жашоо керек. Айтчы эрким, жумашка эмне керек? Айткыламындан артык, жумаштарга эмне керек? Короңдо малың болсо, колтуктар жарың болсо, кыз берип келин алсак, куда сөктеттүү болсо, сууңду балга теңеп, сүйүүгө барга себеп. Айткыламындан артык, адамга эмне керек? Айткыламындан артык, адамга жумашкаң эмне керек? Aldandımdı, balkim özüm adaştımdı, tarındımdı, tarındımdı, seni suyum geçiberi var, sarınam dağda. Жүрөмүн жалгыз кайгыда, элесиң жүрөккө зар болуп, берекем келчи жаныма. Тарындыңбы, билдирбедиң кабарыңды, seni suyum, gelçi canım,
Seni suyumi barıngar. Sağınam, sağınam, sağınam dağıda. Jürümün жалғыз қайғыда. Елесін көрігі зар болу. Берекем келші жаныма. Приступ қойсын ғой. Çok rahmet, kol çağlar. Duygu. Bet marastık birisi. Bugün жаңы емес mi? Çok rahmet Emil Bayke. Андабес урматтуу туугандар, жогоруда айтканда Эмил Байке отчетун берди. Баардык нерселерди көрүп атасыздар, журналда числосун жазылган, Анда эмесе кийинки отчетту биздин Гүлай жеңе финансовый министрибизге. Анан шартка байланыштуу Гүлай жеңе келе албай, азыр анын ордуна Гурул келиниңер отчет берип койсо, ошончо маалымат берип койсо. Кол чаалар менен тосол алында. Кел Гурул. Арғаңыздар, аталар, апалар, жеңелер, келиндер, акелер, үкәнләр, баарыңарды бүгүнкү кирип келген Нооруз байрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңөр менен, бала бакыраңар менен бакубатчылыкта, кутчулукта, ынтымак ырыскыда, жакшылыктарда өмүр сүрүңүздөр. Бүгүн Кызыл Китептин ээси Гүлай жеңем билесиңер. Белгилүү себептер менен бүгүн майрамга катыша алган жок. Анын ордуна мага ишенип Кызыл Китебин таштап кетти эле. Азыр болушунча жеңем жазып берген отчетту тактап окуп берейин. Көңүл буруп койсуңар. Көңүл буруп койсоңар. Сенден ачыктанып турган турбайсың. Бул келин 92-жылы келген. Ноорузда именно. Быйыл канча жыл болот? Санагылычы деп. Мынтип санап койсоңор. Келем. Söz verip koşun. 2025-жылдагы Нооруздагы отчет деп жазыптыр. 64.900 сом болгон дейт. Ага 100 сомдук взностун эсебинен былтыр ошо Нооруз майрамында 100 сомдон беребиз го. Ошону 2700 эле кошулуптур. Баарыңар 100 сомдон бергениңерде ошо получается 27 эле киши берипсиңер да ушунча катышкандан кийинчи. Bir жылда проценттин эсебинен 23.200 сом чогулуптур. Проценттин эсебинен. Жеңем берип жүрбөйбү проценттерге. Так, столдун арендасы 1600 сом дейт. Ошентип кассада 64.900 сом экен. Анын 2700-ü жана 100 сомдук акчалар экен. Андан кийин 23.200 бул bir жылда чогулган жанагы проценттин акчасы экен. Ошонун баарынын итогу чогулганда 92.400 сом бар экен. Андан тышкары 2400 сомду жанагы столдун краскасына кетириптир. Бияка 4 банка краска алындан кийин 2 килдиктерден. Алифка алыптыр, алифин алыптыр, кисти валик дейт. Ошо менен 2400 сом кеткен экен да. Ошондо 92.400 сомдон 2400 сомду алганда бул кассада 90.000 бар экен. Азыр элде 56.000 сом карызда дейт. Элде бар экен. Процент акчасы го дейм жеңем. Ошондо кассада 34.000 сом бар дейт. Баарыңар түшүнүктүү болду, жеңем ушундай кача түрдө жазып кеттир. Анан эң астына жазып койгон экен жеңем, аябай чоң тамгалар менен. Акча бар десе эле үйүмө чуркабагыла дейт. Ортонун акчасын болду албагыла, бербейм дейт. Түшүнүктүү го? Ушундай кыскача жеңем отчет жазып берген экен. Анан бу жерде мен окуп отуруп, аталар, апалар, 100 сомдук взносту өзүмдүн жеке оюмда да ошо 100 сомдук взносту деле 20 кишиге берет экенсиңер. 100 сомго азыр эме кечирип койгула, эчтеке деле келбейт да. Ушуну бүгүндөн баштап менин сунушумда
200 сом эле кылып койбойлу. Эми баары бул өзүбүз келет, мына ортого түшөт экен баары. Бул жеке менин оюм да. Ошо 100 сомду да жөндөп бербей турбайсызбы? Бир 100 сомдан да баарыбыз чогуу берет да 27 кишиле берип туруп былтыр. Билбейсиздер, калган жеңем ар биринин үйүнө барбайт. Акем жаңы эле отчет берип кетпеди, жөндөп бербейт, 100 сомду дагы сүйлөнүшүп кабарышыпты. Туруп. Жок, бербегендерде де жеңем берди. 27 кишинин аты бар экен берди жеңемке. Былтыр 100 сомдон бергендерчи. Bayram bilen mutluyum. Bağlarında genç olur. Bir gelin hale geçmiş. Geliyor işte kışlık olsun. Elcuk tamam olsun, tokçuluk olsun. Ama işledim. Koça koyaslar kutluklarını kabul alın. Armansız yaştıray. Yeni sözgedeyin ayınlardan kança bağırır. Dinay dinay. Tatmay kalıp alacaktım batarika. Bayramlar kutlu olsun. Ömesi iki bayram. Hoş bayram. Uda geldi. Orada bayramı жақсы өтті. Жақсы өткен күні болды. Жақсы болды. Hoş bayramı жақсы өткен күні болды. Vatanımız nere çöre dönüyoruz. Az bir nere çöre Tosun Al dilek olsun. O çalışkan Allah'ın kendisine çalışmak versin, teşvik versin. Oyloğun oy tilekleri Allah'tan nefret nere çöreler ölüyorsun. Жақсы жылдардан көріп, тоқшылық, басшылық, молшылық болсын. Алладан не тілектеңер қабыл болсын. Болсын Алла. О Алла жаратқан Алланың. Жаратқан Алла. Жақсылығын аямасын, мол берсін, молшылық болсын, тоқшылық болсын. Ар үйімізде небере чөре өнөз. Koçalar, mırdalar, kol yapmaysanız ben de kalı tilek kılaklarına. Çok rahmat. Sizge mırdalardan ayrı. Ululat'taki Murat Bay'ka okşaydı. Gelin. Bayramlar kutlu olsun ağaylar. Barыңарға ушундай той жыл сайын боло берсин. Эзелден бери келаткан жумаштардын салттуу тою бүгүн болуп атат. Жаз майрамыңар куту болсун. Бул эже айтканда кош майрам болду, кечээ айтыңар марек болду. Бүгүн болсо мынтип жаз майрамдап атабыз. Ушу уюштурган кыз келиндерибизге рахмат. Жакшы уюштуруптур, көрүнүш абдан сонун. Жүрөк кубанат. Ал баарыңарга жаштык каалайм. Эн соолук каалайм. Шаттуу, жакшы, барчылыктагы өмүр каалайм. Бар болгула. Sağlastarlı, hurmatlı rütbeler, argardı bugünkü geçeki koş bayramı Aytmarek oldu geçe bugün Mintip Noruz bayramı oldu. Bugünkü uyuşturucu baldar çok rahmat. Bugün uşudu bağırıştı başıştı biriktir otqa. Mına Çolpolat'tan beri gün geliptir sakın balası. Sağırdan geçiptir vardı. Mına bugün biz mınday çatkanda kişineke kurultay boludat cuması bulursun. Ana nememeliz. Sağa rahmat. Moğureki palatkanı montu jadırap. Moğur jakşılıkta uşu palatkаны tükkedige. Bu palatka kut bolsun mınake. Bu şehirde. Toka jakşılıklar gana bolup dursun. Bargarga dagı bir jolu mayralgar. Андан бесе улуу урматтуу ыйык жумашыбыздын
перзенттери, уландары, кыздары, келиндери бүгүнкү жакшынакай жаркырап келген Nooruz майрамыңар менен баарыңарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Баарыңардын үй бүлөңөрдө жакшылык болсун, ыйман болсун, береке болсун, кут болсун. Тасманыңар такай жаркырап жайнап турсун. Балдарыңар менен аман эсен болгула. Балдарыңардын такай жакшылыгына күбө болуп жүргүлө. Эми эмне дейли? Жакшылык эле калып кетейин. Ар бир үйдө жакшылык, ынтымак, рызык болсун. Дагы жеңеңер кийин. Ошо төрдөгү поколениялар. Бүгүнкү Nooruz майрамыбыз кут болсун. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Эмдиги жылга чейин аман эсен болуң. Баардык досторуңарга кошулабыз. Рахмат жеңе, рахмат. Кийинки да бар поколениеде ошол эле поколениялар айтыңыздар. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жумаштын аксакалдары, коноктору. Кечеки орозо айтыңар майрек болсун. Бүгүнкү Nooruz майрамыңар кут болсун. Бүгүнкү тигилген ак жолтой, ак осоңор, ак өргөңөр куттуу болсун. Ылайым эле жакшылыкка тигиле берсин. Бүгүнкү оң кишинин санын айтпай эле коеюн эми. Бар тең жаштар экен, ошондой болсун. Дайыма ушинтип тиге жолдор ачык болсун, шыдыр болсун. Үйлөнгөн балдардын жолу ачык болсун, көп жашасын. Көп балалуу болсун, мага кошуп 6 эле балалуу болсун. Nooruz майрам, ырыс майрам, Nooruz майрам, куттуу майрам, Nooruz майрам, ыр майрам. Барыңдарга ден соолук кылайын. Колчолор. Биздин кыргыздын жакшынакай курдактамай келатат музыка. Kalın tileki. Şu bayramımız kutlu olsun. Amın esen bol ele. Kırışçılık bolup. Nerede dinler, ağalar, gelinler, ceneler. En bir yılı Nooruz bayramda öyle Cadrap yayına öyle Aktoktor konusunda jüre öyleli. Amın esen bol olur. Şu bir atkan yaş ballarga rahmat. Ушинтип Nooruz'tu berip жакшылык кылып ушинтип отурганыбызга ошо ден соолук бололу. Майрамыңар кут болсун, Nooruz майрамыңар. Колчолор. Bayramlar. Ya bu meselede de öyle turup. O da turup söylesene remi alıp boş girip. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чогулуш дайым бөлүк менен баарыбызга болду деген месте чогулуп отурабыз. Биз колдоңор алтындын баркы жок токтоп канча деген уруулар ушинтип чогула албай атышат. Биздин чогулганыбызга канча жыл болду ушундай жакшынакай ынтымакта алып атабыз. Бүгүн ушул жаштар отурупты баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Анан могу жаңы жылда айрым жаңы тилек бар экен. Жаңы максаттарда бар экен. Өткөн жыл жакшылыктардан болду. Бирок жетпей калган максаттарга быйыл жетели. Өкүлдө өсө берсин, ынтымак өсө берсин. Жалпы элибизге тынччылык болсун. Анан өзүбүзгө кармаган орозо кабыл болуп, ойлогон максаттарга жетели. Сизге чоң рахмат. Саламатсыздар. Бүгүнкү майрамыбыз Nooruz майрамыңар баарыңарга кут болсун. Эл соолук болсун, тынччылык болсун. Бала аман эсен болуп, жакшылык эле ошо эндиги жылда ушинтип эле чогулуп жүрө берели. Баарыңар ден соолук болуңар майрамыңар менен.
бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун, баарыңыздар денсаулыкта болуңуздар, иштериңизде ийгилик болсун. Ошол ынтымактуу, Кутбай ынтымак менен чогуу жүрөлү барбыз. Ар бирибиз дагы арабызда ушул катышуучулар көбөйсүн. Дагы ушул жакшынакай бүгүн мейбиз. Ондай жакшынакай палатканы жасаптыр. Жакшылыктарда кийип турсун, денсаулыкта барбыз, денсаулукта болобуз. Assalomu alaykum atalar, opalar, yoshlar. Бүгүнкү Novruz bayramınız kutlu olsun barыңыздарга. Barыңыздар денсаулыкта болуңар, bayramыңар kutlu olsun. Мына бүгүн жаңы палатка жасалып ошого мына клиптерди аккуртасы болот. Отурганда жакшы келген экен. Ошол жакшылыгын тилебесин, кут болсун ал көргөнүздөр. Уюштургандарга рахмат. Суранбайлы. Эми жакшы эле колтуңдар дагы бирди чек берейин деп. Парасы менен. Bayram kungo belgilep kötü celbirip Kırgızımın kızım dostu celbirip Kırgızımın vaktısı da celbirip Sabır tüvü sarı altın. Sabır tüvü sarı altın. Жақсы аял жаман еркекті жақсы қылады, жақсы аял жақсы еркекті базар қылады. Жақсы қатынға бір қамшы, жаман қатынға Кейінгі? Қызды үйде қыл жатпайды. Қызды үйде қыл жатпайды. Мырзалар, болды? Her jigit el chetinde, jo betinde. Her jigit el betinde, jo betinde dedi. Enенің ойы балада, баланың ойы талада. О, қатан көрі, балада, баланың ойы талада. Ана кейінгі?
gör kızını al. Enесин көр кызын ал дейт. Үйлөнөктердин макалын көрбөйбү? Эки жакшы бириксе таза суу дейт. Ой хатаң көр. Эки жакшы бириксе таза суу дейт. Ойлоп сүйлөсөңөр да ойлоп сүйлөгөр. Ойлоп сүйлөсөңөр да ойлоп сүйлөгүлө дейт. Жас жарыш биз күрөш дейт. Бияқта бері араласпайсыңар. Бақылдаған ечкені су кечкенде көрөбүз. Шақылдаған жеңени үч ечкенде көрөбүз дейт. Эне жеңенден башкаларымды билбейсиздер мага, мыякта жаштар. Эки жаман бириксе лай суу дейт. Кандай? Эки жаман бириксе, эки жакшы бириксе таза суу эле, азыр болсо эки жаман бириксе лай суу дейт. Лай суу дейт. Кара мырзалар. Кызды үйдөн кыл жатпайт. Кайда кетип бара жатсам отурлар. Зарыл. Антрак болет бирибиз чыгып кете берсек сыйлайлы да бирибиз. Андан палатка кайта беден тамаша кылабызбы. Кайкырдасың отур. Так, кыздарга. Мына аралаш айтса бирлик иш айта беребиз. Калгандар билбейсиңер. Шөнөр аздык кылат. Я. Жигитке 70 шөнөр аздык. Жигитке 70 шөнөр аздык кылат дейт. 0 жок уже жок. Кыштай болгон жакшы, кыздын кыздай болгон жакшы. Кыздын кыштай болгону жакшы, кыздын кыздай болгону жакшы. Эр жакшы, базгер жакшы, хан жакшы. Аял жакшы, ер жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Эшиң өрттөрүнөт дейт. Бияқта бара ким билсин кимди? Кыргыз алты ынтымак дейт. Жигиттер. Тептин тереге чыктыңдар. Канекбей кайка. Отуруп туруп казан антрак болот. Анасы минген атты енеси минет. Атасы салган кушту баласы салат. Кийинки. Оозу кышык болсо да маскасы сүйлөсүн. Оозу кышык болсо да эмне? Байдын баласы сүйлөсүн дейт. Бияқта жаштар эмне кыргыз макалдар билбейсиңер. Энесин көрүп кызын ал. Айтылган. Мыякта. Эшигин көрүп төрүнөт. Айтылган. Ит адамдын досу дейт. Агасын көрүп ини сөсөт, эжесин көрүп сиңди сөсөт. Агасын көрүп ини сөсөт, эжесин көрүп сиңди сөсөт. Жездейин. Жаманды Кудай не албайт, жакшы үйдү чече албайт дейт. Жатқан төгө мен албайт. Жаткан төгө мин албайт дейт. Кол чал койсаңарбы? Кыргыздын макалдарын унутуп бараттырбыз. Жаман киши макалчы, жаман эски сакалчы. Макалдын түрү көп да. Эми Адам чогулса сел болот дейт. Адам чогулса, жумаштар чогулса, кыздарга эл болот дейт. эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт, Ансаганда келгиле элден чыкпай баарыбыз бир бололу, кийик болбойлу ушундай жайыма чогут жакшы дасторконду жайып, жылына бир жолу ушундай той кылып баарыбыз жүз көрүшүп туралы. Анткени урматтуу туугандар, той топурлары өйдө ылдый баш шартка байланыштуу чакыра албай калгандар да күндөр болот экен да. Ана мына жылына биз атайын бул Ноорустун максаты эмнеде? Ушинтип чогулуп, мына жүз көрүшүп, бир даам оз тийип, ушундай тамаша менен бир күн өткөрөлү деп ушу Ноорусту уюштуруп келатабыз. Негизги максатым. Андан тышкары кийинки муундар, жаштар ушул жерге чогулуп, келиндерибиз, жакшы жаңылыктар бар. Келин алып атабыз. Тушоо кесүүлөр деген бар. Ушунун баарын чогуу бир жылда бир жалпы майрам кылып, той кылып өткөрүп атабыз. Ушуну колдоп, коштоп бүгүнкү күндө мына жаштарга дайыр кол чапкылачы. Бир основном жаштар. Берде кенже болбайт менен акыл өтө старшойлорду. Калган бүт молодежь. Кол чапкылачы жаштарга. Мага айткан сөздөрүмдө чындык бар беле. Айтпай койсоң бул жагында өмүр бар беле. Көңүл калды эмнеге күткөн жүрөк сен беле. Махабаттын жолун таппай койдум ачы эмнеге. Эй такыр этпеген, алгыз жумукту эч ким жетпеген. Кетким келбейди канча кетпесең, жумшак мүнөзү ай менен эриткен. Эй такыр этпеген, алгыз жумукту эч ким жетпеген. Кетким келбейди канча кетпесең, жумшак мүнөзү ай менен эриткен.
женщина цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Canım özünsün, canımsın sevgilim. Sevim olup benim, sana aytılmay, sen canqa kanay, suyunum bakıtlar dolar, bizge anak kinay, gelmedi kinay, mahabat mürüdü. Kızıl gülü bulsam, üzmeci sayın, kıyılıp alır, canımdan çıstayın. Sen bahçe bulsam, barıp konuyun, sen dıvırdanay, torguyun bolayın. Sevim olup benim, sana aytılmay, sen canqa kanay, suyunum bakıtlar dolar, bizge anak kinay, gelmedi kinay, mahabat mürüdü. Hurmatlı tuğanlar, andımız ikinci bölükte açık dep jarıyalayız. Жақсы болса қойсын. Жақсы көңіл көлді. Саған келбетіңе жағдайым. Қырғызым қырғыз жері Қырғызстан. Жаңғыратыр чағайым. Çok
Mintip Kuday berse bugünkü bayramımızın ikinci bölümünü açık dep jarıyalat. Hazır sizlerge Kırgız Respublikasının emmek singirgen biçiler tovunun otetası. Sizler için jakşaka bir tovu geliptir. Bugünkü bayramını kuttukta andemese biçiler tovuna gezek bereli. Biçiler tovu stüdyo. Okay, let's do it. Έκαψαν το χθες, νύχτες μου παλιές. Ρίψαλα οι αναμνήσεις, έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, αδίκες ευχές. Άφησα σε μια γωνία, νύχτες πληγές. Έκαψαν το χθες, νύχτες μου παλιές. Όνειρα και εφιάλτες, ρίχνω στις φωτιές. Δάκρυα κατά, ψέματα πονά. Μοιάζουν σαν φούγη ταινία που δεν βλέπω πια. Танцевальный коллектив Арапелла. Спасибо. Kol çalılar, anlayınca giyinki biçiler Kırgız'ın kızları, Kırgız bin sizler için tartılamakçı.
Дүркүрөгөн кол чабалар жакшылап да кол чабалар. Şardan geçti. Çağlar çok rahmat bizim kızlarımızda. Tak, birinci ululata. Çok rahmat. Hazır biz Jaksınakay ululata başlaylı. Hazır o bizim Tokpay kesme rahmatlık Rima Cengizdin gelini, ulanın gelinçegin. Bir kaç kralı, koça koy. Gözlerim bozdunuz kolumdan cedeli hay. Buyurun koca rahatlandın. Güzeldi vurdum tattım. Bereketli yalayın, baktılı oğlu, ömürlü oğlu. Bizim için hizmet kılıp çay koyayım diye çay koyup bizge çay vergen gelinlerden olsun he. Kol çavalar olsun, baktılı olsun. Ulan gel. Çayır koyayım. Dastarkon Studio.
ol hep bileminler gelip sizin burayı Cugul çayım koyayım Cugul sizge durayım Cakılda canınızda daima bakayım Cugul kızma kılayım Cugul kızma kılayım Andan keyinki Kuday buyursa былтыркы жылдан баштап быйылкы жылга чейин биздин Кудай буйруса келиндер козголоңу көп. Кийинки студияга Каныбек Байт менен Галина деген келин студия. Yoluk saldık, gözün çelen çaşkan makyaj yasadık. Adın işte kaderinde. Gel gidi geçelim. Gidi geçecek iyisi var mı? Kara kılıç. İyisi ayakta bu. Geldin iyisi. Oy kılıç. Iyisi var mı gelinin? Baktılı olguna, dar olguna, bay olguna. Kalpağın buna gelince. Yaktan giysi olsa. Andan giyinki. Andan giyinki Mars Baykemin Irina деген gelin stüdyo. Çok rahmat, bar oğla, bay oğla, baktılı oğla demek. Bu kişi neye sığaktı? Gel bir yakla, kalmak. Aylanıp kanımı, akşamda canımı, duapak yürüdüm açtım. Bar oğla, baktılı oğla. Dastar kostüdü. Canımı açtım. Issız çayı koyayım. Sizge sunayım. Çakra çaynap gelgen giydi geliniz. Bak tek Baykemin çekendi geliniz stüdyo. Sizge durayım. Cakılda canınızda daima bakayım. Kızma kılayım. Bar oğla, baktın oğla. Bir oğla, bu neyse ki neyse. Neyse ayakta. Gel bir yakın, buna bu kişi neyse gör oğla. Bar oğla, baktın oğla, bay oğla. Bizim Cuma sursa tukumuna hizmet kılan oğul gelinler demesin. Dastarkon stüdyo. Kalbim geri soğan. Kalbimi gülüp duapansız süyüp canlarım de yatıran. Çok rahmat. Joğrudagi mına gelinler yaşları söylenip Kuday buyursa былтыркыдан быйылга 4 gelin geliptir. 4 üy bile koruluptur. Anan keyin yaşlar baktılı olsun, üçünteli göreli, kırmızı eline, bizim kızların ayılına, bizim Cumaş tukumuna hizmet kılgan oğul gelinlerden bolsun gelecekti. Anan keyin hazır daha bizim bir padarkaz var deyip, Umur'a varıp gelgen Erkimek Bayken iyi bilesini. Print Studio. Müzika. İzzet Faruk. Örükçege. Kristin bana Erkimek Bayken tafsirat gelmiş. Vardı göl geçtir. Anan Azat alıver gel hemen. Kuday sen de varıp gel bana gel. Gel Azat.
Bir icatqa topshirasiz. O'zing olib yurma. Anam bu yoqqa, Azatqa, diskoni. Rahmat. Rahmat. Xudoy qabul qilsin, bizda umra qoral o'sha Erkimek Baykenning yo'lini yo'ldab uy bilan o'smenen degandey. Dag'im ne qoldi? Qo'mus bu. Kelinglar. Voy, kelinglar qo'muslar to'g'ri. Yuqu varu da o'tuz. Yuqu kenda. Ya. Davra gerek mi stulçikler? 2 yaşlara 4 yaş geldir. Rahat bayke. Ulus siler kesene batağınızda bir konuş. Öyle turup yinetse bu katlanılı otadı. Emesi göbeysin. Bana bakarasın benim. Özümün özü göbeysin. Bölünder. Ayşen jönep Baktulu olgula. Şu ulucu cumaştara gelin boğup geldiğin kızmasına rahattap ötsün. Baktulu olgula. Gelmişti olgula. Vala bakırak öysün. Muğundardı göğütsüzlersinger. Ülgü görsetip buna bilirden gelinderdi görüyorlar. Batağıllah. Omin. Yaşlık olsun. Amin, rahmat. Şu gelindir. Gelindir bizge giyin kısmat olgan. Aldarı eğik olsun, eğikten 8 olsun deyip. Tavaklar verip koymak. Turar, Mayranbek, Nursultan, Tağlay, benim de aytayınçı. Anan Ekan, Akıl, Tilek, Kenceğul, anan Hamzat. Uşul onu bu grupa toluk berişti. Anan emesi büttü, mo hemen. Grup büttü mo menen. Anan 27 yıldan emesi birinci bağı murun Norus baştalğandağı birinci grupa. Anarbek Bayken, Satıbek, Sağınbek, Erkinbek, Kulan, Ulan, Samat, Mars, Medis, Zakon. Mına uşlar ötkörü olasın hazır. Anan kayra bu degen 30 kançançı yılga çeyin ulandı kayra grupatçı. 38-33 yılga çeyin. Anan emki grupanın aytpadım uşlar emdigi жылы бересиler. Азыр эстафетаны ушулар кабыл аласыздар. Ушулар даяр тургула да. Даже bu. Eme grupa menen 8 yılda bir aylanat ekanmiz. 8 yılda bir berip ekanmiz da. 7 je 8 yılda jеңе. 7-8 yılda bir berip ekanmiz. Biz beriptirmiz 2019 yılı beriptirmiz biz. Oşondan beri mına bu yıl 2027 berip ekanmiz. Oşonda gördür jetse dagı kийинки жаштар кошулса качан бергениз туутуп коюп экен биз дагычы. Анан кийин Kuday buyursa kийинки жаштар 34 yılga çeyin. Бүгүнкү берип аткандар мындаlar да группа кошулбай калса дуруп эми. 34-жылы берип келсе, бүгүнкү берип аткандар. Anan emi mındayda ortada
2 gruppa 2'ge çarçılagan. Oşo 2 grup. Толуктайсыңар жана кошулам дегендер. Өздөрүңөр мындай эметип, ыкташып толуктагыла 2 группа. Жана кошулам дегендер жаштар кошулгула, ата-энелер кошкула балдарды өз алдынча ишеним кылып жибергиле, анан баягы эле ишенбей ал тоса албайт, ал кыла албайт дей бербей. Ошон үчүн кийинки жаштар, мен менен кошо жарышат буякта. Кошо жарышпай көңүл буруп болчу, могу кийинки жаштарды айтып атам. Үйлөнүкпү кошулалы, коркпогула, эмнеден коркосуңар? Баягы эле жашоо. Оокат күнүгө баягы эле оокатпыз. Мына бүгүн эмне бир күн жыргап эс алдык, бирибизди көрүп атабыз, шер жазып атабыз. Мынакей жаман жакшы чогуу жүрөт дейт, арабыздан өтүп кеткен кишилер болду. Мына быйыл Осмон Майке өтүп кетти. Зато былтыр ушул жерде чогуу болду келет. Анан ансыгандай бул дүйнөдөн баарыбыз өтөт экенбиз, бирок ушул көздүн тирүүлүгүндө монтип бир чөгүн чай ичип, бир жылда бир баарыбыз бала чакабыз менен ойноп, гүлдөп ушул жерден жакшынакай чер жазалы деген ой, той өткөрөлү дегенибиз эле да, баягы жакшынакай. Бул жерде да бир нерсени тактап айтып коелу, могу өтөрүп аткандарга. Обязательно кимеле шоу моомда эме кыйналыштын кереги жок. Жакшынакай эле дасторкон чай бизге бериши болду. Эң негизги максатыбыз эмне? Чогуу олтуруп бир чөгүн чай ичиш. Анан мен түнө соёт элем, анан тигини сой деп эрешмей болбосун. Колуңардан келген тамакты коебуз болду. Турабы? Анан тияк баягынан мен тигит Казакстанга той алып келчи элем деп жүрбөйлү. Өйдө тургула. Мындай туруп көрүшөт. Мына кармалсың. Өйдө турбайсың. Так, сен судьясың, Качай. Кач мындай, кач. Фото стол түстөп кой. Так, болельщиктер барбы? Кана? 3. Приз, студию. Каяка кетпедиң да, Кубанбайке? Бияка келбейсиң бери, каяка кетип бирдисиңер? Кол чаап койсуңарбы? Эме тиги бага билесиздер, 1 Ноорузда бизде ушинтип пластач виза өткөргөнбүз, анан ошондо тиги Сатыбек байкеге ушундай пластик тапшырганбыз. Ошол жыл үй бүткөндө, аны ушу Марс байкемдин үйү бүтсүн эме, ушу пластик туш келип калыптыр. Чоң рахмат. Кийингилер дагы. Судья каяка кетти? Судья. Макс. Гел, судья. Мына физрук, биздин физрук келди. Судья. Карап тур. 1, 2, 3. Güç atasını tanıyt. Kol çağırır. Ulan cengi. Priz al koyla, priz. Hay, prizler gösterip çendikin. Ya. Mına üylөгөн bu sonunda. Sakagır Bişkek oraya jarayt aldı, gerek etedi. 74-75'ler çıktı bular. Bular da 50'den açtı da tan görü. Kol tusta öyle. Bir oyluk ağlılar var buların dele çıkardır. Fıhtıyıp kol batmıyor da. 1, 2, 3. Tan görü. Güç atası tanı oydu. Priz stüdyo. Строитель. Bunu men çay içip жүргүлө, Кудай буйрса. Çay içkenge çakырбай өзүң эле içe бербей. Ay жеңелер. Айда, судья. Качет судья. Судьялар кел. Анда кел, кармашабыз, кол кармашабыз. Мен кел мындай окуй булар күчтүү. Биякта кармайсың. Так. Болельщиктер даярсыңарбы? Бишкектен келген жеңем менен Нур көчөсүнөн келген келин баланын күчүн сынайбыз азыр. 1, 2, 3. Şair cengeler. Ay cengeler. Ayda cengeler. Karaca kanda okutay. Oyuncudan çıktım. Çok rahmet.
Çoğurak bada karaça akıllı. Oy, işengemden ben nur göçesine çö. Daha cengelerden. Gel gel. Hay, mo yaş gelinlerden gel. Gel. Gel yaş gelinlerden gel. Gel. Ayaşlar gelinler gel. Gel. Gin ten katar gin. İmbar sen ten katar ayaşlar. Gel. Bana mı çıkıla gelin gel. Ha buna altına kakras. Ben kızım, ekil kızım. O putlardı bilesin de. Nur kaçadı. Vay mo, yoldu tarafa oğlum. Tek görme oğlum bayo. Yoldu tarafa oğlum. Tak. Demet. Çıs karmayız. Çıs kaçamayın nur kaçası. Bir, iki, üç. İyi daha. Ayaklar ay, bunda özgürce tarmasar onu. Ay, benim ayaklarım çıktı. Ay, benim ayaklarım çıktı da öyle. Kaldı lan. Hey, sen bir akıl ballet et, ben bir akıl ballet ettim. Gel bakalım. Ay, sen herkesin benden. Koyatır lan. Bir, iki, üç. Vay yaşları. Sıvıraşat çattı. Daha var. Tak. Caz. Bir. Ben toz boyusu yaptım. Bunda yolu. Toz boyusu yaptım. Bir. İki. Üç. Arslan Bekbey'in tartıktırı. Arslan Bekbey'e de reski çıktı. Hem kızlar gel lan. Kızlardan var mı? Gel lan kızlar gel lan. Gel kızlar. Kaç. Tamam. İşte koy. Güç atası tanıydı da. Koyatırlar. Başlarlık. Koyatırlar. Bir. Hemen. Mo kopun tek ağırma alsam olur. Bir. İki. Üç. Davay. Malades kızga Karaçay. Tüberet tütü saldı. Dağı baldardan gel lan o baldardan gel. Gelin yakınlar gel. Жақсылап қармайсыз. Мәртті қармағалы. Мында қолыңар жата ма? Қойытырлар. Омый, емителіне тұршы өте көті. Қачқыла. Емет, тос бойыз. Ел жақты тос бойыз. Bir, iki, üç. Get. Oo, bu kim malası ya? İzzat жеңүүчү oldu. Çak öyleyse ikisine. Koytırayım. Badır kaldı. İkisine. Koytırlar isleri ama özlerinden öldürülü tırışıyor bekten. Bekten var. Koytırayım başlarlık. Başlarlık koytır. Koytır ama. Bekten onunla. Tosma oluç bekti. Bek görünmedi. Tosma olu. Koytırayım. Kaç taraf kaldı? Bir, iki, üç gettik. Davay. Bol. Cengiç oldu bir dakika. Kanada gel. Kalma. Koldu karma. Bir yakta mı bunda? Ben koştukta bir koy. Bir yakta bunda karma. Tak. Bayardan alsa mayaktan kaç tosmayı tek görünmüyor oradan. Kaçla baldır bir yakta çıklar. Bir, iki, üç getkin. Davay. Tili takarsın. Davay. Bol. Cengiç oldu. Hay maşine kutlu olsun. Maşine kutlu olsun. Men kızlar gel. Atangırı. Karma lan.
Buyoqqa jetasizlar, jetpey, qo'l jetpey ekan. 1 2 3 ketdik. O'tib tarqasalar. Davay. Bugün ne kızı? Bıktınız ekan. Dağ. Tak 1 2 3 ketdik. Davay. Cengiz oldu. Gel. Maşina cumay go, ha? Maşina kut olsun. Gel. Çoğay başta koydu. 1 2 3 Kaç kilo diye. Daha gün var. Aldılar mı kaç kilo? Aldılar. Gel kızlar gel. Otur. Ben ceyvereyim bakalım. 1 2 3 1 2 davay. Çoğun rahmat kalan tekten berip belekten. Tek oras albanlar, belek albanlar, bek egelgiler. Bek orsa tigi, apanar tek oras. Belek albanlar tek oras. Tek tuğanlar bizden Jakşılakay hazırkı grupa dayardagan Kırgız'ın 5 parmağı stüdyo. Tak, bir dakika kaldı. Kaçadan? Dörtten. Kaçadan bir kara akıl. Dörtten bir kara verelim. Baldır tek koy. Ay bayramımızlar mutlu olsun arkadaşlar. Tamamımızlar razı olsun. Ay seni kovatasınlar öyle. Aralar yaşı verdim. Kendisi sıcak. Sezim o yardım. Sezim
canım ay cırlamaz mı öyle? Aklıma beni ara Üstü canım Ve kucaklar çözüden Sütü canım Böyle gülüm oldu Sütü canım Sütü canım Oda Ayvara kildi O cilgağında sarı Hop Bugün bayramlık toy İçtim var yayında Tuğanlarımızın ayında Baba Ayvara kildi Uşunca çıkıp aldım var Nerede ayıp Sığamın sağa kızım sığınız kız sevgilim sen benim ay kocadan ben korsam kız bana sulu sevgi sen benim ay Sığamın sağa gönlüm götürüm Ötesi benim ay Köpçülükte kızıktı senin hiç kesin bu cübbenim Sensizdim mahavadan Öldürdüm güçlerim Ay Duylarım sana Gönlüm öterim Güllesi buldum benim Ay Nasıldır sensizdim mahavadan Ay benim Ay benim Benim
Чоң рахмат, мына жакшынакай бийлеп аткандар. Астана байкандар. Бүгүнкү кутулуп аткандар берип. Жырлап атат. 8 жыл келип жыргайт. Тилек баш болупту менен. Апа, бүттүбүздү 8 жыл жыргайбыз 8 жыл. 35-36 жылга чейин деп коюп. Асандай азыр урматтуу туугандар, команда даярбы? Бүгүнкү тоскон командаларды чакырып алалы бияка сахнага. Кол чалар менен тосалалы бүгүнкү 10 түтүн юбилейни. Кара кол чалар менен. Рахмат. Мына урматтуу туугандар, бүгүнкү бизге мына карагылачы, баардык жакшы нерсенин баары жакшыга эметет эмеспи? Мына Кудай берип палатканы бүтүрдүк элек, Ноорузга байланыштуу мына жакшынакай тигилди, айылыбызга жаңы палатка алынып мынакей. Кудай берсе ортонун божи жаңырды. В общем, казан алынды, комплект баары Кудай берсе шарт түздүк жалпы айылыбызга, Кызыларга айылыбызга. Баарыбыздан жумаш атынан айтып коеюн, сага чоң рахмат. Ушундай эме болот. Рахмат. Сага чоң рахмат. Баарыбыздан чоң рахмат айтабыз сага. Анан мына эми ушунеки менен жаркырып карагылачы оформлениясын, кандай жасал кыласың? Бияң карашы, Ноорус 2026 бияң карасаң, кереметтүү Ноорус майрамы кут болсун деп жаркырайт. Булар эртемен келсең эле кабактар жаркырып атканда, ана до сих пор калтан эле күлкүлөр келип атат. Кайра күлкүлөр келип атат. Анда эмесе сөз кезегин биздин рассылык менен сөз кезегин берер Улуу ата Кеңжебол байке баштаган. Бишкектен келип таштаган. Келсем өзүңүздөр калоо тилектерди айтып койгон жалпы. Жалпы кыргыз элим, жумаштар рахмат ушинтип келип, ушинтип конок болуп, дамоос ийип кеткениңизге чоң ыраазыбыз. Мындан нарда ар дайым ушул палаткабыздын астында Актас торконубуз жакшылыкка жайлуу эле, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Баарыңарга кааларым ден соолук, узак өмүр, ынтымак болсун ортодо. Баарыңарга ден соолук, тасмал жакшылыкка жайылсын. Эмкisi бизден алып аткан эмелер бизден да жакшы тосsun, Кудай буйрса, Ушу жакшылыкта отуралы баарыбыз. Эмил байке рахмат сизге, жаман жакшы отурдум бүгүн. Саламатсыздарбы, урматтуу жумаш уруулары. Ошо бүгүнкү биздин өткөргөн Ноорузубузду көңүлдүү ушу келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жаманыбыз болсо жашырып, жакшыбыз болсо чыгарып коюңуздар. Ошо мындан ары жакшылык болсун, тынччылык болсун, молчулук болсун, жаштарыбыз көбөйө берсин, апаларыбыз, аталарыбыз аман болсун. Келиңиздер, бүгүнкү Ноорuz майрамы кут болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Оорубаңыздар. Дайыма ушундай Ноорузда жыл сайын бирге болоюк. Жумаш тукуму аман болсун. Баарыңыздарга ден соолук. Ноорuz кут болсун. Рахмат баарыңарга келип, мейман болуп кеткениңерде. Сүрдөбөй сүйлөгүлө туугандар. Ушул микрофонду тамадалар сүрү бар деп жүрүп, сүрдөп жүрүп элүүгө чыгып калып турмун мен деле. Коркуп жүрүп эле микрофонду. Бирок микрофонго жаман окшош да бул. Рахмат баарыңар, майрамыңар менен баарыбыз аманчылыкта бололу, ар бир үйлөргө ынтымак, бала бакыра менен, небере менен аман эсен болула баарыңар. Чоң рахмат келип мейман болуп бергениңерге. Эмдиги жылкылар дагы мындан да күчтүү сезимдер менен, бийик сезимдер менен тосула. Поздравляю биз бүткөн үчүн. Жумаш сыйлады. Дагы барбы?
Aytıl. Gel Gül'e. Gel Ayaş'ın sülüyor da sen de. Sen de bir talaya gelip kaldın. Баарыңардын Норус майрамыңар менен ар дайым бул палатка жакшылык эле тигилип турсун. Той эле болуп турсун, ынтымактыбыз күчөй берсин, көбөйө берели. Той эле болуп турсун. Элиме жериме тынчтык, ден соолук баарыңарга. Карач кандай сонун көрүнөт палатканын ичи. Noorus'tu, kardeş oturganda da değil, tördögülördü, aksakaldарды. Atanın atın ayı. Uşunday günde tartılan bularga daha bir jolu kol çap koyalsın. Siler bu günde tartılamasar, kalır uyda jatmakmız. Hey, uyga çöp sat koy dedim. Hey, boktu çıkardın mı dedim. Al jerde jön jatmay, tetin çıkarıp koysanız boladı. Gelinçekler gelip alıp. Topka büttü, otakkan bütkü. Anda emese, бүгүнкү мына жакшынакай бизге тоскондорго чоң рахмат дейли. Ана тосуучулар келгиле, Эркинбек байке, эмне жыргайбыз, келгиле. Кийинки жылдын тосуучуларын чакырабыз, музыка студия. Келгиле, кийинки группа. Барлар берге чыга бергиле. Эми силер бул капталга чыккыла. Силер бул капталга чыккыла. Тоскондор бул капталга чыккыла. Тоса тургандар бул капталга. Ай, бияга ачылбайсыңар. Келдик abi. Mına hurmatlı tuğanlar, emrak emgi жылы тоса тургандар çıktı. Bek betim var, emgi жылы тоса тургандар. Mına bizden başta, menden başta bek. Bular bu tos bütüştü. Kafkas Plensa'da birleşet kalır bular. Anda ise söz gezer sizlerde? Ne diyelim? Ben buyursa estafetası жақсы. Erkinbek'e karmat bana. Karmat koy. Belki estafetini менен құттықтайыз. Buyursa ендігісінің жерде жақсылықтар olur. Sırada çakırıp da. Эми дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу Жумашуулун бир туугандар. Мына бүгүн Кудай буйрса 26 Nooruz майрамыбыз аяктап атат. Биз 27 Nooruzду алып атабыз эстафетаны. Эми силерге Кенжеголу командаңа чоң рахмат. Бүгүн аябай жакшы маанайды ашып бердиңер. Силер ден соолукта болгула, ошол ойдо жалпы Жумашуулубуз баарыңар аман эсен болгула. Мына бүгүн аман эсен болуп өткөндөгү Nooruzda arabızdan suyulup kalıptır. Emki Nooruzga çeyin aman esen bololu, bar bololu. Uşul negizki tradisiyаны baldarыбызга апарып берели. Uşu Жумашуулун намысын өтө бийик туталы. Бүгүнкү мелис баштаган команда музыка ушундай жакшы жаңы палатканын ичинде аябай жакшы болду бүгүнкү майрам. Дагы бир жолу майрамыңар кут болсун. Эми Кудай буйрса биз дагы колубуздан келсинче эмдиги жылы силердин дагы маанайыңарды ачканга аракеттенебиз. Силерге чоң рахмат. Чоң рахмат, анда эмесе. Омин деп бата кылаланда. Улулата, бата берип койсоңуздар. Омин, той улансын. Мындар дагы ушундай жакшылыктар көп болсун. Омин. Бүгүнкү toyubuz, майрамыбыз баарыбызга кут болсун. Келип көңүл ачып бергениңиздерге чоң рахмат. Бийлейм дегендерге музыка бар, берге чыгып бийлей берсеңиздер болот.